Kua whakaingoatia e te minita i ngā take pāpāho e Chris Whaafoi, ngā tāngata toko iwa ki te poari ka arahi nei i te whakatūtanga mai o tētahi ratonga pāpāho a motu hou. I te pānuitanga mai o tēnei poari hou, tā tātou tute tōranga pū a te o Kiwa McLean. Nō reira te o Kiwa, heha kuia pū, ngā mahi kei mui te aroaro o te poari nei, hei whakatutuki mā rātou. Skori, ko te mahia, te poari nei, he aro hai i te āhua, i ngā tai pito mō te āhua o te ohu hou nei, ko tā rātau he whakapūmau, he whakatoka i ngā mahere rautaki i waenga i te reo tātaki, me irirangi au te aroa e pai ai te hūnuku o ngā kaupapa me ngā hōtaka ki te rāngai hou nei. Hei tā te minita take pāpāhoa Chris Whaafoi, he kaupapa nui whakaharahara tēnei e hia ana ia kia mana, kia wawe, o tirā kia kaua hoki e whakapōrea i ngā kaupapa, ngā kaimahi, me ngā kaupapa kei roto i ngā tari e rua. Skori. Moi o tonu tāua te o Kiwa, kei roto tāua i te ao pāpāho e mahi ana ka mutu, kei roto i te taiao o te reo tātaki o Aotearoa, mohi o tonu tāua, he mahi nui kei mua i te poari nei. Nō reira, ko wai te hunga, ka noho ki tēnei poari. Tika tonu tēnā kōrero e Skori, he hiki roa te hiki o te poari nei i roto i ngā marama te haere ake nei. He oi anō, ko te toko iwa tapu kua kōpaua ki tēnei o ngā poari, he mea arahi rātau e Tracy Martin, ko ia te mema, te māngai pāpāho mō te Aotearoa tuatahi i roto i ngā tau nei, piti atu ki tēnā ko te Wiwi Ngāti o te Tai Rāwhiti, rā te toihau o Pango Productions ko Bailey Mackie hoki tērā kei te poari e noho ana, piti atu ki tērā ko te toihau no mua o Whakaata Māori, o tirā te toihau o Naia nei i RNZ, te uri te toki o ngā tiawa a Jim Mather, tai atu hoki ki te kanohi ki tea i ngā take poronihia, i ngā take o te moana nui a Kiwa i konei tonu i te reo tātaki nei, ara ko Barbara Drever hoki tērā, kei runga i te poari hou nei. Heoi anō i waho atu i tērā e Skori, he nui tonu nā, he mahinga nui tonu kei mua i te aroaro, no reira kia tahuri atu tātou ki ngā kaupapa nui, i te ao tōranga pū, i tēnei wiki nei. Kua topa, kua hoka, kua tiu. Waihape nei te Premier ki te whatarangi o te ao. Every exporting nation and every trading nation is vulnerable. He tua tau hoko me ngā whakarā kei huhua, engari he mahi nui tonu. Hei whakaea. We've already demonstrated is that by working together we can see the free flowing movement of critical goods and services when it matters most. We want to build on that. Singapore is a logistical expert. Hoki rawa mai ki te kāinga o tirā ki te kura. Tērā te huhua nawe mō te whakaako i te hitori ake o Aotearoa. When you fail to acknowledge bias and privilege in a loaded question as such, without offering any contextual understanding, it creates a completely unsafe environment. Me te haki hai te pāti Māori i kō natu i āna kupu. Me pūmau tātou ki ngā kōrero tuku i hoa tātou mātua tīpuna, kia tauiwi, kau e mataku. Mai tai whenua ki tai moana. Pari atu ana te minita papa atawhai ki te mautere o te mana a kupe. Like with every good strategy, you've got to have an action plan, and looking around this place here is, I guess, your quintessential why. This is exactly why we have to have a plan. Whiti atu ki mana watu whakamānutia ai e te minita hauora tana mahere rutu i ngā take hauora o tēnei whenua. We're making it a priority. That's what we said. He oi e harai te mea e hou ana te rongo ki te katoa, a te hia ana te kāwanatanga i te pikinga o ngā mate pukupuku ki weriweri. There is no excuse that sits at Andrew Little's feet. He rā he wiki tōranga pū anō, hei te wiki hou hoki anō ai ki te murangāhi. Te o Kiwa McLean, te karere.